សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ vlog ទី2របស់ខ្ញុំនៅក្នុងខេត្តតាកែវបន្ទាប់ពីចុះពីភ្នំចំបាប់ហើយបន្ទាប់ពីចុះពីភ្នំចំបាប់ហ្នឹងខ្ញុំដើរលេងនៅតាមវាលស្រែសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលរស់នៅឆ្ងាយពីភូមិស្រុកខេត្តអីអាចមើលវីដេអូនេះបានបើសិនជានឹកដល់អតីតកាលនៅពេលដែលដើរលេងនៅតាមវាលស្រែបេះបន្លែបេះតកួនអីនឹងកុំភ្លេចមើលវីដេអូនេះណាដោយសារថ្ងៃខ្ញុំទៅនឹងមេឃរៀងស្លាស់ដែរអត់ភ្លៀងខ្លាំងទេអញ្ចឹងទេសភាពដែលដើរលេងនៅតាមវាលស្រែស្រុកស្រែហ្នឹងគឺស្អាតមែនតែនមើលឃើញថ្ងៃលិចច្បាស់អញ្ចឹងកុំភ្លេចតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាណា view ហើយជិតស្ងប់ស្ងាត់ឲ្យ110 10 លើ 10កន្លែងលាក់ខ្លួនតែអស់គ្នាថ្ងៃលិចស្អាតអត់ហើយនោះភ្នំច្បាប់មុនហ្នឹងពួកខ្ញុំឡើងទៅលើហ្នឹងកន្លែងគេទីសក្ការៈហ្នឹងមិនហ្នឹងមានអីគេមានកន្លែងប្របោះជាទៅលើហ្នឹងមានវត្តមានកន្លែងគេទាយគេមានដូនជីស្នាក់ស្លាយនៅលើហ្នឹងគាត់បួសអីចឹងហ្នឹងហើយស្អាតអត់ណែមើល view អូយខៀវស្ងាត់អ្នកទាំងអស់គ្នាខៀវឡើងស្ងាត់ហ្មងណាឥឡូវពួកខ្ញុំដើរទៅផ្ទះវិញហើយតាមផ្លូវកាត់វាលស្រូវវាលស្រែនេះឃើញសិតតែទឹកអត់ឮសំឡេងក្អាត់យំទេសัตว์យំណាសัตว์អីគេវិញនេះសัตว์អីគេក្អាត់កូនក្អាត់វ៉ាមងនេសាទណាគេលួចដោះហេមានត្រីដែរជាប់ចោលអូឡើងប្រវែងណានៃគេលើកចេញហីគេថាគេដើរដល់ខ្សែវិញអាហ្នឹងវាខ្សែវិញហីខប់នេះអូមងពោះគេមែនមងពោះមិនគេដាក់ពោះគេអានេះហ្នឹងយើងនិយាយទៅខ្លាំងមែននេះណាមែនដូចពីមុនអូយ view ស្អាតកប់អ្នកទាំងអស់គ្នាមុនតែខ្លួនឯងជិះទេសភាពនេះអូយស្អាតសាហាវព្រៃផ្សៃសុំអាឡេះវាជើងសុំសម្រាប់មើលធ្វើចោលណាជើងទៅមុនហ្នឹងខ្ញុំឡើងនៅលើកាលហ្នឹងព្រែកឡើងទៅដល់លើតោឡើងទៅដល់លើឡើងទៅលើតែមើលមិនឃើញទេពីនេះទៅឃើញតែពូអូអ្នកទាំងអស់គ្នានេះគេបេះតកួននេះអូតែប៉ុណ្្នេះបានមួយឆ្នាំហើយតកួនជ្រក់ទឹកខ្ចីល្អណាស់ដល់ធំផុតបែបគួនស្លយគេយកស្លយនេះស្លំជូរមែនអត់ទេស្លបហានេះស្លបហាតកួននេះចេះតែមានទៅពេលដល់ថ្ងៃមិញហើយទីនេះអត់ប្រយោជន៍មែនតាមិនក៏អត់ជួយគ្នាលក់នៅក្រោយទៀតមកទៅសាយបេះតកួនជ្រក់ទឹកនេះអូបានមួយកណោសុំពេញមិនពាន់បាត់សេបានពីគល់ឈើតកួននេះបេះ free អត់អស់លុយទេអស់តែកម្លាំងថ្លៃពលកម្មបេះហើយអត់ចាអស់ប្រាក់ចិត្ត20000ល្អណាតកួនគេនេះឡើងឆ្លក់ទឹកនេះហើយការអីតម្លាក់លេខតម្លាក់លក់មួយបាច់ប៉ុន្មានដែរបង500ថ្លៃម៉េចអាចច្រឡំថោកម៉េចបងតកួនអ្នកស្រែដូរបាយមិនបានមកកំប៉ុងដូរអង្គបេះទៅអង្គតែបេះតាំងពីតិចរហូតដល់ច្រើនហើយរហូតដល់លេងមានល្អណែហើយមិនតិចទេក៏បានផង
nè 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 lại màu bài tập cùn nè nè khang nụ cây cặp bông tay bài tập cùn yang từ sạ từ sàm ngày ra ngày lệch hay ni hờ nè bài tập cùn ôi nè tụi ăn kia này mà sờ kìa ô chỉnh phai ấy nè sờ nè so fresh wow let's go nè bà này làm mặc được làm cái chai lúa nó đi mơ dùn hoa khơi nhá mơ dùn hoa khơi nhá ta đăng tần á mượt khơi nè muốn đăng đa lại lỡ đào thế nào nữa lỡ lẹ tận mình đó lỡ cô em đào mà đo lại năng bên hào con thanh cái này nè tụi ăn kia khơi ngay lên giọt lỡ phụ nhom đào tụi te với nhảy nè đào te với hơi hey tôi sẽ phiệp đấy oh my god see my friend I follow her ai da đào sườn sườn này thẹn đào sườn sườn là thẹn tắc lại mòn pleu đó là pleu nè tôi sụp phia bẹ ô vừa dụ rồi lên rồi miên sଲେng cắt cọp cắt dùng pin năng nhôm vậy tới vừa dụ đây so nè được ác nia ơi ví dụ sạch ọt vậy tơ nhưng không chi mà to tăng pi một pin nhé mà đo viên sai là bây giờ thao ru bên nè so fresh you see woo tay em chẳng hiểu tha chạy em nó không bị đổ nó sạch mày em nó không bị đổ nó sạch ôi ăn vô hình ảnh sao hình ảnh mùi ở lại nè nhom đa thở mật phẹ nhom hello thấy nắng hello hello hai mày tiệt xa đó nè wow you see the view xa đạt so sad nè ở kia muốn nâng nhom máu tăng từ máu bay cả là ở lỡ đấy máu phục muối ấy phụ nhom chop ấy nhom tơ tè với nhảy ở con sầm đập cam nan tu sne complete like subscribe comment phụ nhom trên video thay mày ở tiền ok bye bye sát nè thót của sát từ máu bay cả là muốn nâng nhom máu tăng từ máu bay cả là ở lại mong và muối nè đó nè phụ nhom đi phòng hello nè nhom mạo bay nè ê hay ô hay bơ ta nè nhom ôi bơ tam rồi lô nè nhom lòng bơ tam rồi lòng bơ